Na gabenta ki khubor baman kasngi pet but subscribe ya u Antonio. Gini gilong ki khubor bamta kasngi. Sangut ki kertong NPP ki balawan thep kerteng menta kasngi ki kentup yo ulam prang bla na mau plang ding ye constituency uba finest kargongon na Milliam constituency uba kodo lingdo nongkenri na mau kar penthor umkra constituency uba samlin malnyang na nongspung so yong constituency. Uba Elias Kharbikhiu na so rengkham constituency ya gajing thap kerteng jongki kertong la pediang de returning officer ha ISBT mauyong min ha kalai phui terik ukala lingkon kiba khampau kiba wan thap kerteng kilong uba lamprang bla MDC jong kamau plang ding ye constituency kumban shupin kan mau uba lamprang bla ula job sausin ye MDC election but udai ru chairman ha KHADC but ha Kenti kabamenta kadi kasin kabasan ba unyakun ya kene ke MDC election. Uba lamprang bla uhab yakun persya yu MLE kamau plang uba Matthew Beyond Kurba Henry na kadiang jong uba lamprang udang yu jingin bat udang jingkermen bagi pat ba kindang jit biang yu kum uta unang mikmat ki bagi pat ba kala penjob dan buram yu la sausin nenter ha ke MDC election. Mau barba terbak lah adut ya man ada yang kita tentang beliau ban ban dia black men itu mau jam ban sasan mau sebagai kita demi kini poru nasoban ban pau di sungu di pajba ino song juga apa mau pergi kursi jadi ia juga aja ngah di mentah seksen pat dah jisurit akpat piwe kam da phai ni stai phai changa bada na da ni kanti balong yan si jompi ngai da kamba kadi kasi be jungi da kamba man ba pus kam ne sang ne sibun dan kam bade susuan putra yan ni ka ki hop jomki pai ba jori kasi be jom kaduk ngadon ka banong te latri stop Andre bangan ong anjop anrem te kamde kti jonga kadi kti pajba kadi katahi ki kita gimak na da subu na da sajet kum MDC ki kita gimak di bakom sane ko ya ka bomenta te ka thong hi ga jonga kadi ba ngan rung ka district council ti gimat kade ondala namar ba nga ngawan ka parti te long ngadon kam ya ka tim hang te rubangan ya song te ladangin dala poi ha ka thong tingila banya tray pada bangin ya perkhat lang ba parti pada ki kimat ki ba yu re nakaliang ka jonga te kamat ka debit na batang kena samlai kadi kata ka we ka benta te long ngila pada onda ngila poi hang te pada upat ba wi bet yang abangan bakin jet yang akum tau nong mat MDC mo na ka te ka mo khat kontor te bun pada ki kam ki bangila banra te ba kodon ibah te penton mukar kibri kala isi ilpa ya ka MPP ondang la ba khamjet ya ka BJP ber MPP kiso kuno lo ne ka Andre kata ka jingkran di kibri di gila hi ban karan kumno Andre ngi perkhat bet ya ka parti ka jingi hi ga jonga ngadon ka ni ka parti ka trebet ka treti hi ti ngamdon i than hi ban ong ya kata harenga te ngalong ngai biang bet ka ni ka parti hi kabangannya kita baru ki para semua ki 5 Mac si sengau samlar ba nutin pamliam har ka jing yadan kalang ki long kemi ki long pa kham tamru ngidan har senda baham ibre uju train benta kabit ke biang jangki long senang jang kamliam konsensi hi barakoi padu benta meniru nak liang jai baham ru empat sim na sang thai bangai skam ba ngia train kat lang ibak jing pin ko bor jang ki long senang jang kamliam konsensi jingba ka jing train ba jing baham ku melier ha ki por baladap kan nyarap ya pi hak ni ka MDC election boro ki dang shani ahi baham nado ki nang senang nado lumaba hado tartar hado miliam ni ki dang shani ahi jutres sistem jang baham hado menta meniru input syang klikti sibun di kamprai dang wan ra sport ka area miliam bangai skam baling baju i kadai ka super skam inga bangan job ni ka MDC election pihak banyak kun persaru baru koti menda baro ni nak parti jungi NPP po jing lamba hamda sendaling ngim cu yalam baklai po ba kam tabi kena semaru ngim cu yalam baklai kini ki pat ki parti ki ju yalam baklai kena semua tang kabet ke biang benjob election tenteng yi kena semua jungi la syak pen kam baklai na belong kinak thak nang syukar benjob election nam tak kabet biang
trong sitting amal ibon pemerintah.